Mu nzego zitandukanye z'umurimo usanga ari itegeko rigena uburyo umukozi n'umukoresha bakwiye kuba bakorana. Ibi binagena uburyo umukoresha akwiye guhemba umukozi we bijyanye n'ubushobozi afite ndetse n'akazi akora. Iyo uganiriye na bamwe mu bafundi n'abayedi bakora nk'abanyakabyizi, bo bakubwira ko nta mushahara fatizo bagira wo kuba bahembwa, aho bahembwa n'abakoresha babo bijyanye n'ubwumvikane hagati yabo, cyangwa se bigaturuka ku bunararibonye bafite mu kazi k'ubwubatsi ndetse n'agace aba bombi baba bakoreramo. Ibi amasendika y'abakozi mu Rwanda abishingira avuga ko ari ingorabahizi ku bafundi cyo kimwe n'abafasha babo mu kazi aribo bayede kuba bakwishyura umusoro ku mushahara fatizo nk'uko itegeko ribigena. Uyu ni Nkundimana Hobesi uhagarariye urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda Sestral. Wa mukozi ukora umunsi umwe nawe ashobora gusora, si igitangaza, ariko umushahara uzwi. Uyu munsi nta giciro cy'umushahara gihari, nihumvikanwe umushahara tuvuge tuti ni 5,000 bibe bizwi mu gihugu hose, bibe bizwi mu karere, bibe bizwi mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi numara kujyaho biroroha gusora, ubwo busumbane bwo tudashaka. Umunyamwuga nahembwe kinyamwuga, niko itegeko rivuga. Nibavuze umufundi ni umufundi wabyigiye, ni umufundi ubizi, nahembwe hakurikijwe icyo yize. Ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyo kivuga ko ngo kuba bubatsi n'abayedi badafite umushahara fatizo ngo bitakagombye kuba urwitwazo rwo kudasora umusoro ku mushahara, kuko amategeko agenda itangwa ry'umusoro ku mushahara ngo asobanutse nk'uko bigarukwaho na Drosera Mukashyaka, komiseri wungirije ushinzwe abasora. Igihe byose nubwo batarashyiraho umushahara fatizo barabahemba, igihe cyose babahemba nta kindi uko bigomba kugenderwaho nicyo. Hari umushahara watanzwe, ese urangana iki, ukwiye gutangwaho umusoro ungana gute ku mushahara hakurikijwe itegeko riteganya. Ashobora kuba ari umufundi, ashobora kuba ari umufasha w'umufundi uhembwa amafaranga ari mu gipimo cyasoreshwa, ashobora kuba ari n'umukozi wundi, umucungamari cyangwa se ari supervisor, akazi yaba arimo akoramo kose ariko ari gukora ahembwa umushahara runaka. Ashobora kuba uhembwa mu buryo buhoraho afite kontara y'akazi, cyangwa se ashobora kuba uhembwa nka nyakabyizi. Niyo mpamvu itegeko iryo byose ryabiteganije. Icyo twifuza rero nuko bitewe n'icyiciro uwo mushahara bawumuhayemo, bitewe n'uko ungana, bawubarireho umusoro ku mushahara nk'uko amategeko abiteganya. Itegeko rigena itangwa ry'umusoro ku mushahara riteganya ko umukozi uhembwa munsi y'amafaranga y'u Rwanda 30,000 ku kwezi nta musoro ku mushahara atanga. Ni mu gihe uhembwa hagati y'30,000 n'100,000 ku kwezi we yishyura angana na 20% by'umushahara, naho uhembwa hejuru y'100,000 ku kwezi we yishyura 30% by'umushahara. Ni mu gihe umukozi wa nyakabyizi uri hejuru y'amafaranga 30,000 we ngo yishyura 15% nk'umusoro ku mushahara wa buri kwezi.